Ministerio Infantil La Hora Feliz presenta Teleniños. Maitei mitangüera mba'éicha papeime. Jacob ogalgua oreko'akue peteĩ mba'yguasu ojapo'arã Ñandejára Tapépe. Eikuaa mba'éicha ojegueraha umíva hogalgua porãvopyréva. Reikuaáta ko ñembyatýpe pyahu Teleniños-gua. Maitei mitangüera mba'éichapa penemo maitei Teleniños. Ko'ág̃aro mombe'útape mekotembiasakue ikyrẽ ñañetéva. Peg̃uahẽke ha peñemoĩ py'aguapy ha jepysakápe pehenduha g̃uavy apópe. Ndereguereko pehengue rejogueraha porã hendivekuéra térã-sapy'ánte oiñorairõ ha ñe'ẽ vai pendeapytépe peañetéva ha'e ña'aprendeva'erã ñeñoñyrõ jajogueraha porã pyahujey hag̃ua. Jacob rogaygua ndapéichaiva'ekue hembiasakue oĩ Ñandejára ñe'ẽ ryrúpe eñoimaginamína 12 pehengue oguerekova'ekue familiape ha avei oĩ heindykuéra tapiánte oĩ sarambi akóinte oĩ ñorairõ hetave jaokakuaapáma ha heta aramahína py'apotĩ omimbihague ipore'ỹre. Jandacha'evéima hese akóinte ohechakuaa Josépe. Pe enano japokuaa ojaposéva. Ore rojejuka mba'apópe ha chupe katu papa ome'ẽ oipotáva. Pe mitã ohecharamovéva papa. Pehecháiko opyahu ome'ẽva chupe jopóiramo. Tapiánte ha'e papa ohayhueteve chupe ñandehegui. Noĩporãi péicha. Ja'e'ỹ popenóko oguerekói pehẽnguekuéra. Sapy'ánte reñemindu'u ha ñe'ẽkóicha. Ja'e'ỹ ñane korasõme ogueruhapykuéri heta mba'e vai. Ha'ete ñanandy. Ha'ỹnguégui osẽhetave ñanandy. Celos ja'e'ỹ ñorairõ. Tembiasakue rupi aikuaa iporãveha ñañe'ẽ pya'e Jesúsndi ha jajerure chupe toipe'a ja'e'ỹ ñane korasõgui. José pehẽnguekuéra ndojapóikóicha ha ja'e'ỹ okakuaaverei ko'ẽreíre. Oro'yrõ hikuái Josépe ha otrata chupe hikuái yvytúramo. Josépe hasy asy ohejareíre chupe ha oñembohory hese hikuái arareíre. Ha katu ndaikatúi omoambue tupa ome'ẽ chupe mbarete ipu'aka hag̃ua jetratavaíre peteĩ árape tupa oñe'ẽ chupe iképe ha José oho omombe'úi pehẽnguekuérape pe pyharevépe. Ahecha cheképe ñamono'õramo heta temitĩngue ha ñañapytĩramo engavillas. Peichaháinte che gavilla opu'ã mbytépe ha pende gavilla katu ikarapáramo che mba'eoty. Mba'e he'ise upéva. Reikose mboruvicharamo. Ha uperire asoñápe kuarahy jasy ha 11 mbyja ikarapáno che renondépe. Ekirirĩ toryhára mba'éreramo rejekre. Iporãvéramo a José nomombe'úinte tupa oñe'ẽhague chupe iképe. Oikuaa guive ndaija'eveimo'ãi ha hese hikuái. Rehechakuaa mba'e vai ogueruha ja'e'ỹ. Itúva avei oja'o Josépe ha araka'eve ndahesarái ikepeguarégui. Mba'e he'ise upéva. Reikuaase jaikuaáta ambue arapokõindýpe. Kóva ha'ehína Teleniños. Pemba'eporanduséramo térã ñeñe'ẽhaguére ndive ikatu orerenói 021 441 412. Térã celular 0984 877 812. Ha ikatu avei pehái oréve correo lipenparaguay@hotmail.com-pe. Ha ikatu avei peg̃uahẽ orerendápe Guataha de las Palmeras número 4331 Paraguaype. Agüijepe mitangüera Ñandejára tapenderóva saporãite.